Mandek, mandek. Mudun. Apa iki? Kekno. Aku begal. Wis, mudun. Duh, nek Ngalih. Aku rek. Ngalih. Mangkane nyok KPN wis. wis tuwek kate ngluyur bengi-bengi. Ngalih. Rapa rek. Alhamdulillah, le rezeki. Mau kemana? Sopo sampean, Pak? Saya nih tukang kredit jabel saya ini. Lho Ini terus, kredit macet. lho iki aku oleh begal. Apa ini kredit macet? Minggir. Opo iki? Ini kredit macet belum lunas. Oh, gak sih. Oleh begal. Apes mana? Suruh. Ya sepeda kaki belilah cong. Belilah cong. Pertanyaan brek koncoku iki. Batin bul. Arwo. Begal gede gua. Koncoku iki percaya aku iki. Begal gede dia. Ya, Aku. aku. Nanti bul. Karaoke bul. Gua.